Direktor Doma za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu potpisao je ugovor u Beogradu sa ministarkom pravde Majom Popović i ministarkom za rad, boračka i socijalna pitanja Darijom Kisić-Tepavčević o dodjeli sredstava za realizaciju 2 projekta u iznosu od 4,5 miliona dinara. Potpisivanjem ovog ugovora i dobijanjem sredstava značajno će se unaprijediti boravak i status korisnika Doma za lica ometena u razvoju, rekao je direktor te ustanove Omer Đondić. Mi smo u programu oportuniteta, tačnije konkursu za dobijanje sredstava po osnovu oportuniteta, već nekoliko godina u redu ustanova koja redovno dobija sredstva. Prošle godine smo dobili sredstva za nabavku dostavnog vozila i transportnog vozila za hranu i zaposlene i taj projekat je realiziran. Ove godine smo aplicirali sa 2 projekta i za oba projekta smo dobili značajna sredstva. Tačnije dobili smo ukupno 4,5 miliona dinara, iznos koji je neophodan za oba naša projekta. Naime, radi se, kao što rekao, o projektima koji će pomoći da boravak i tretman prema našim korisnicima bude značajnije dobar i lepši i bolji. U planu je, ističe Đondić, da se odradi termoizolacija fasada na smještajnom objektu Godovski put, koji godinama postoji i do sada nije imao fasadu, pa je stalno postojala vlaga na objektu. Što svakako, ako Bog da, sve rešavamo ovim značajnim projektom, sredstvima, inša Allah, ubrzo će se ući u realizaciju nabavke za ove svrhe, odabrati najpovoljniji ponuđač i svakako ući u izgradnju ili izradu fasade, termoizolacije na ovom smeštajnom bloku. Drugi projekat je zamjena vrata na sobama korisnika i na drugim prostorijama, ambulanti i kancelarijama uprave. Javnost je upoznata da se naši korisnici smješteni u zgradi koja je bez malo stara i preko 50 godina uz nekoliko nadograđivanja, da i dan danas imamo nažalost određen broj starih drvenih vrata koja do sada nismo uspjeli zamijeniti. Zamislite da u ovom vremenu imamo ona stara drvena vrata koja se mogu sresti još u nekim starim državnim ili nekim starim opštinskim zgradama gdje se vršila neka administracija. U tom smjeru i ovaj dio ili ovaj projekat je kako značajan za nas i naše korisnike, svakako će olakšati i rad našim zaposlenima. Važno je napomenuti da kada čovjek želi i potrudi se i kada imamo jedan ispravan vid rukovođenja ustanovama, naravno vid bavljanja, pozitivnog bavljanja politikom i tekako imamo rezultate i tekako imamo otvorena vrata i u vladi i u drugim instancama u našoj državi. Vjerujte da za sve projekte koje smo aplicirali dobili smo sredstva. Da li su to u ukupnom iznosu koji smo tražili, koji je neophodan ili u nešto umanjenom, ali svaki projekat, svaki naš zahtjev na svaki konkurs koji smo se javili, vi smo, hvala Bogu, naravno, dobili sredstva i svakako i zahvaljujući kolegama iz uprave Doma koji kvalitetno rade konkursnu dokumentaciju, koji kvalitetno apliciraju na vrijeme i hvala Bogu imamo dobar odziv i naravno dobre ocjene na našu konkursnu dokumentaciju. Đondić ističe i korektnu saradnju sa predstavnicima Ministarstva pravde i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koji imaju razumijevanja za potrebe korisnika. Također ističe da već rješavaju pitanje projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade Doma zahvaljujući resornom ministarstvu. Svakako naši predstavnici kako u vladi, kroz državne sekretare, tako i u parlamentu, kroz naše narodne poslanike, akademika Zukorlića i njegov tim koji predvodi državnog sekretara Redžepovića, naravno i tim koji predvodi i tekako olakšavaju situaciju da su nama sva vrata u vladi, u parlamentu otvorena, da su nam vrata otvorena i kod pristupnih i predpristupnih fondova i svakako mnogo lakše apliciramo i mnogo lakše ta sredstva dobijamo. Đondić je zahvalio još jednom ljudima koji su učestvovali u izradi projektne dokumentacije kao i resornim ministrima koji su prepoznali prioritete.